Obećala si jednom u djetinjstvu da ćeš biti večna. Otle god se vraćali da ćemo te zateći, kao senku ispod kućne strehe, kao kućni prag. Nije bilo ni jedne naše plovidbe, da je nisi, kao ribarske žene, presedala na pučini gledajući. Nije bilo bure, ni brodoloma, da nismo posle njih, pokraj neba, vidjeli i tvoje lice. Gde god bismo se probudili, bila si u prozoru, ti i sunce. Bila si nam uvek na dohvat ruke, kao voda, uvek kao vazduh, prisutna i neophodna. Obećala si da ćeš nam biti večna, kao sve što nas na svetu dočekuje i ostaje posle nas. Kad si umirala, činilo se da se osjećaš krivom što nas napuštaš. Sveti Bože, sveti, krepki, sveti, besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti, krepki, sveti, besmrtni, pomiluj nas. Bože, sveti, krepki, sveti, besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvijek i u vjekove vjekova. Amin. I danas, kad smo se sabrali ovdje, nismo došli nikome da sudimo, nego našom molitvom, našim prisustvom i našom ljubavlju da svjedočimo cijelome svijetu kakva strašna djela su se ovdje dešavala. Kako je prihvatilište za djecu izbjeglica samo formalno bilo u kompetenciji Ministarstva udružbe, a stvarno u sastavu Ustaškog sabirnog logora pod upravom Ustaške nadzorne službe, Dumbović preuzima na sebe brigu o evidenciji i kolonizaciji srpske djece iz logora. Zbog svojih je aktivnosti na udomljavanju djece stalno bio pod kontrolom Ustaškog zapovjedništva logora. Njegovom zaslugom načinjena je i sačuvana dragocjena dokumentarna građa koja svjedoči o pravom karakteru takozvanog prihvatilišta za djecu izbjeglica i bez koje bi prava slika bila nepotpuna. Dumbović je, kao i mnogi drugi sudionici spašavanja srpske djece iz ustaških logora, ostao nepravedno zaboravljen. Kao što zaboravljamo na učitelja Antu Dumbovića koji je po prijateljstvu sa Kamilom Breslerom došao u Sisak da spasi nešto što se spasiti gotovo ne da, umiruću djecu, tako se zaboravlja i na civilne spasioce djece kakav je bio učitelj Dumbović. No ono što je jako važno je da su djeca, odnosno danas vremešni ljudi koji su se sa Siskom prvi put susreli u najtežem periodu svoga života, u momentima kada su odvajani od svojih roditelja i pokušavala spasiti svoj i život svoje braće i sestara. Ako se ti ljudi vraćaju u Sisak, a vraćaju se svake godine, onda to mnogo govori i o njihovoj vitalnosti i o njihovoj ljubavi prema životu, ali mnogo govori i o gradu Sisku. Sisak i danas ima ljude, snažne muškarce i žene, koji se znaju nositi s odgovornošću sjećanja i koji baštine one kakvi su bili Ante Dumbović, Dijana Budisavljević i svi oni iz akcije Dijana Budisavljević za koje ne znamo niti kako se zovu. Jedino strašnije što možemo zamisliti od nečega što zovemo dječje groblje je dječje groblje na koje niko ne dolazi, koje se izbjegava, kojega se stidimo. Hvala vam što činite upravo suprotno. Jednoga dana sišla s gredice 3 tulipana i krenula na nepoznat put. 3 cvijeta divno odjevena, 2 su bila kao krv crvena, a 3. je bio žut. I prolazila 3 tulipana, 3 ljepotana, mlada, najživljom ulicom grada. I čudno da se niko od onolika svijeta ne upita kuda idu sama ta 3 cvijeta.